Kigin ni August somni lani tunia ding Ephesus alian li anel somni gukpan thumni khalle khat thunom le thunem to nakibolun la khalle khat nakimai sakun Ephesus alian li anel som thum lani pum khathi na kepsiam US gam uk lutang pite laka Jimmy kata tinu pa pen nu pakop hun asot pen hi ama le azi Roslyn pen kum som sagi le sagi sung dam kho mu hi kata kya nga toda na pum khathi na bang chikep zo chi akidot changin aman ten pi dinga akituak pen khatte lin chi tobana pum khathi na lo chin theina ding thu nam thum gen be a to te pen kilem king na ki zop ki ho na le na kip nei na chi hi kilem king na chi pen Ephesus alian li anel som ni leguka ki muthei he lungsim to ni tum sak ki yun chi kata tenu pa in hi thu pi lak ma mau hi ama gen na a ni tak simin sun hona kinial nial na teng pan ka kilem kik tak piu hiam chi in ka ki en phau hi chi Chris ya le tonga hi ki ho ki zom na I thu sim zong Ephesus alian li sunga om hi Paulin khalle khat thunuam le thunem to nakibolun la pasianin note Chris sunga hong mai sak a hi ma bangin khalle khat nakimai sak un chi hi pasianin no paswa na pen thu hoi na hoi a hi dingin apat hia thia to ma bangin thu pha pya hi paunak som legiat som ni le ni a nu paswa na pen pasien piak thu pha chi hi zi amu zo te na hoi amu hi a to pa mai pha anga a hi nu pakikal le Chris pumpi bup sunga khat le khat ikizop na te in midang te tha pe theya phat tom na piang sahi in kwan nei I hi a nei lo I hi zong igam tat kampau te in Chris I na le amai sak lung tang kilang sak tak tak hi lo hi yam pasianin Chris akilang sak in kwan chidam na so azo nang hong bang chi hu ding yam tuni in thu kwal thei mai sak thei chi pen bang a chi ngop na hi ding yam kongi jesu midang te khwal na to mai sakin nang ma kyang hong tun pi zo sakta in amen